Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Kali ini ondel-ondel kecil kedatangan paket nih teman-teman. Ada 2 paket teman-teman. Kira-kira paketnya apa ya teman-teman? Yuk kita buka ya teman-teman. Apa ini ya isinya teman-teman ya? Wah, warna pink. Apa ya teman-teman ya? Kita buka teman-teman. Waduh, warna apa ya ini teman-teman? Apa isinya teman-teman? Apa ya? Wah, sepertinya ondel teman-teman. Coba kita buka teman-teman. Susah nih teman-teman. Wah, iya ondel-ondel teman-teman. Ada 2 ondel-ondel. Apa ada lagi teman-teman. Wah, ada 4 ondel-ondel teman-teman. Jadi 2 pasang teman-teman. Keren teman-teman. Kita taruh sini ya teman-teman. Soalnya masih ada 1 paket lagi nih teman-teman. Satu lagi, kira-kira paketnya apa ya teman-teman? Wah, susah teman-teman. Apa ini teman-teman? Ayo teman-teman, kira-kira apa teman-teman? Apa ya isi ya? Wow, ondel-ondel juga teman-teman. Ini Abang None nih teman-teman. Ondel-ondel Abang None. Wah, berarti ada 3 pasang ondel-ondel serta Abang None. Oke teman-teman, kira-kira bagus ya teman-teman. Bagus kayaknya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye teman-teman.